Kai aku kōhatu turua, kai aku pura tua whiti huri noa tēnā rā koutou nau piki mai, nau kake mai rā ki te whare kawe kōrero o te Ao Māori. Matua rā i tēnei pō, ko te tatau o te hunga mai wiwi, te korona ki Aotearoa nei, kua piki ake ki te tekau mā toru i tēnei rā, he ai ki te whakatau a te manatū hauora i tēnei ahi. Toko waru o ērā he tūroro kua Pākia, toko rima e matapae te ana kua Pākia. Ana ko te rongo pae karekau he mate heitangi i tēnei rā. Ana ko te tapeketanga hou o te hunga kua Pākia, kua tūpono Pākia hoki, i Aotearoa nei kua eke ki te kotahi mano e whārau, e rua te kau mārua. He toko rua no kai ro ho hipera, he kakenga o te tapeke ki te rua te kau, toko toru kai te wāhanga whā omo, a toko rua o rātau e takoto tau maha atu ana i ngā hōhipera i o te poti i te raki pai whenua anō hoki. E rima te kau mātahi anō ngā tāngata kua whakamāu i ake, tapeke ra ke waru rau e ono te kau māwhitu tōpu, ko tahi rau e rua te kau mātahi ngā Māori kua Pākia, ko tahi te tūroro hou i tēnei rā. E ono te kau mārima ngauri Pasifika, kua Pāngia, ko tahi hoki te tūroro hou i tēnei rā. Nō reira, ka tahi te nui o ngā whakamātautau kua mahia, ko ērā o inanahi i eke ki te whāmano e ono rau e whitu te kau mā whitu, ko tōna rua mano, e iwa rau mārima te nui o ia rā. E kāti e whakapū mauana te kāwanatanga ko tana pūtea tautoko i a ngai Māori kua tautoko i ngā whānau no hotua whenua, pōkai kaha no hoki te wā o te mate korona, o tira rātau e noho kora hāna kau mātua mai, hunga kore kāinga mai anō hoki. E ai ki te runanga Māori o repa ko te nuinga o te rima te kau maono miliona i puta i te rua te kau mārua o Māehe, hei wāhanga o te rimarau miliona ki ngā ratonga hauora, hei patu i te mate korona, i haere tika atu ki ngā hapori Māori. Ana ko tahi rau e toru te kau mārua a ngā ratonga Māori e aro nui ki te tautoko ki te whakamātautau mate anō hoki kua whiwhi pūtea. E whitu te kau mā iwa ngā whare arotake a hapori kua whakatūria i roto i ngā hapori. E waru te kau maono mano ngā pūhera ora kua tohaena i ngā ratonga o whānau ora, e whā te kau mano atu anō o katuku nātu. He tata ki te whā te kau mano ngā Māori kua werohia ki te rongoa ārai ma te rewha huri noa i ngā puari hauora arohe i ngā ratonga hauora whare rongoa no hoki. He kau papapae pāho hei tautoko i ngā rāngai hauora toko i te ora no hoki kua toro atu ki te toru rau e rima te kau mano. Ana, nā ngā raru hangarau, kāre i tā e te hono atu ki ngā minita kia pēni henare, kia nanai a mahuta rātau ko Calvin Davis i tēnei pō. Nā reira, hei whai atu e nā tai pito kōrero, kei te whakawhiti mata o rātu rā tātau i tēnei wā, ki te whanganui a tara o tira ki tā mātou karere i te whare pāremata kia aroha mane. Aroha, e tehi atu whakamārama mo te mahere kōkiri mā ngai Māori nā te kāwanatanga me te manatū hauora. Kia ora Piripi, i tēnei rā, i mana ko nui atu mātou ka whakawhirinaki mai te ringa toihau Māori tuarua mo te manatū hauora a John Whanga. Ki te kōrero ki a mātou mō ngā āmiki e hāngai ana ki te māhere kaitoitoi mō ngai Māori i puta i te rāpare kotaha nei. Heoi he kaupapa whānau tāna i kore ai ia i wāte i ngā rangi whakamātua nei, engari i whakatauhia e ia e tahi kōrero. I tukuna e au te pātai nā ngā kōrero a Andrew Splore mā ngai kōrero mō pūnaha matatini. E rua noiho ngā raunga hei hāpai ake i a rātau rauemi. E ai ki a whānga ara noa atu ngā raunga hei hāpai ake i ngā rōpu hauora o Māori ka mutu e kōrero tahi ana te manatū hauora ki a rātau i a rā. Heoi tērā no ngā wangawanga i reira ko te āhua nei. He nui ngā mahi kaimua i te aroaro. Piripi. Aroha mane i te whanganui atara, tēnā koe i e nā whakamārama. Kāti hāi ngai wi he whakatā poto te hāre ake nei, kai tua ke tonu, ko te punaora o mā tātua tērā e tū reo rua ana i tana taupuni whakamātautau, a ia ki te Māori ki whakamātauria.
He whakahau ōkawa nā te kāwanatanga o Aotearoa. Kua eke te motu ki te taumata ohiti tuawhā, me noho ki te kāinga kia aukatia te horapa o te mate korona. Ka ora te iwi I te noho ki te kāinga kia haukotia te rere o te huaketo. Kei te tuwhera tonu ngā ratonga whaitake, pērā I ngā toa hokomaha me ngā whare hauora. Toro atu ki COVID-19 I re GOVT I ra NZ. He kupu tohu ēnei nā te kāwanatanga o Aotearoa. Nau piki mai, nau kake mai anō rā koutou ki te whare kawe kōrero o te Ao Māori. Nō te kinga o tātou ki te taumata o hiti tuawha, he nui ngā taupuni whakamātautau I tīmata te whakarārā ke huri noa I te motu. Ko tā te punaura o mātātua I aroa e kia mārama kehoa I ngā pānui I roto I te reo Māori, I roto anō hoki I te reo Pākehā. Ko I nei tētahi o ngā wāhi toru nei te motu e kitea I ngā karere I roto I ngā reo erua I ngā taupuni whakamātautau. Aneira a Mahina Herkmans me te roa ngātu o ngā kōrero. E mārama keho ana ngā tohu nei. It's really important that we get that messaging out because Māori and our communities don't respond to mainstream messaging. You know, it needs to be targeted approaches. I te tūwhiratana o nā taupuni whakamātautau mo te mate uruta putanua I te motu, I ngana te punaora o mātātua ki te whakatō I te wairua Māori I roto I wā rātau mahi I whakatāne. Because this is a very clinical, sterile environment, and so it's important that our whānau experience a kaupapa Māori approach. And so our guys do the first touch and the last touch when it comes to whānau ora. They explain the process, they calm them down, settle them, and explain what's going to happen. And then our doctors and nurses pick them up at triage 1 and 2. So we definitely wanted to make sure we had our own kaupapa Māori flavour to it. And so all the signs that you see behind us and as they give instructions through to everyone when they go through the site are all in bilingual. All our pānui that are going out to all the newspapers are in bilingual as well. Heoi ahakoa e mahi kāre e tino kitea te rahi o te hunga Māori e tai mai ana kia whakamātauria e nā tākuta. When we first started the CBAC site, we noticed that basically our whānau and the rural community weren't coming through. And so we needed to come up with a new model, a new engagement plan, and so that's when we came up with the concept of mobile CBACs. The response has been pretty overwhelming. I think when we turn up, we already have people queuing to come through the testing station. I think for the first time yesterday, we caused the first traffic jam in Waimana. But we were only there for 4 hours and our team saw 68 people come through just that period, and so I think the numbers speak for themselves, and every day we're getting requests from other parts of the region for us to come into their areas. Atu I nā mahi whakamātautau he nui anō nā mahi mā rātau hei hiki nā tau mahatana ka taukiru nei nā whānau e noho pūrei ana. We control the 0800 number for civil defence for the region, and so we're getting a lot of calls coming through for people that need transport, hardship, they need support in their home, whether it's addiction issues or alcoholic issues or domestic violence and so forth. And so we've got a team of about a dozen manning the phones 24/7. Hei nā rā e tū mai nei ka puta no tēnei hunga ki ngā tōpito o te rohe ki reira whakamātauria nā whānau ki uta ki tai hoki. Mahina Herkmans, te Ao Māori. I raro I ngā taumahatanga o te rāhui ma te korona, e whai whakaaru ana tētahi māma ki ana tamariki me te noho takitahi I roto I tōna ke mirumiru. Koi nei hoki te huatanga e whai ana e tahi atu kaimahi hauora huri noa, ko te whakaaro nui ki o rātou hapori I raro I ngā huatanga o te noho here. So we wear full PPE from head to toe. In the assessment itself, we're keeping our 2 metre distance. We're wiping everything down. We shower before we go home. And then we also have a process when we get home to make sure that we're clean and that we're keeping ourselves safe in the end.